Štiri imaš, štiri prvice. 4 poskoke, ja. Evo, pa se igraš na svojo blazino, pa dobiš svojo žogo. Pa bomo tere kolpi. Pusti. Join the party. Ja, nemo kako to dirigiraš. Zdaj da smisli še malo. Greš v pozicijo, klec. Pa ja, so priprave, so sigurno naporne, vsi vemo, kaj nas čaka. Imamo še 6 tednov pred nami, sigurno ta del priprav ni fajn, ampak to moramo dati skozi, tako da dobro napredujemo, pa še smo že dobro pripravljeni na priprave, tako da jaz upam, da bomo dobro krenuli na prvenstvo. 10, ajde, samo tako. Ajmo, Urke z nogo! Ništa? Dobra, 3! 4! Mora biti ravna. Neko to mora zadeti. Sami so držati do bele linije, ne moraš bliže prijeti. Ja, to je že. Ajde! Ne, Kron. Ja, po 2 tednih prav malo zmatrano, malo težke noge, ampak to je normalno, to so priprave, moramo zdržati in upam, da bomo čim boljši v prvenstvu. After the operation, I feel good. Just need to build up my strength in my knee, but that will come with time. Obviously, I'm working hard in the gym with the boys now to try and catch up because I'm slightly behind, but I think in the coming weeks I will catch up and I'll be just as fit as them and then hopefully help the team to push on in the second half of the season. Fantje delajo zelo zagnano, kljub včerajšnjemu zelo težkemu in napornemu treningu imajo še dovolj energije, da nadaljujejo s polnim delom. To se jim bo obrestovalo potem tudi v prvenstvu. Celoten teden je bil izredno pozitiven, kvaliteten, veliko je bilo narejenega. Zgledamo enotno, zgledamo kot skupina, ki ima cilj in gre v isto smer. Ogromno truda nas še čaka, predvsem v tem 3., 4. tednu, kjer bojo pa intenzivnosti na zelo visoki ravni in pričakujem enako pozitiven odziv strani igralcev.